Nasi Mabuza Express lezindaba lalela uzwe. Lomhlaba abantu khona sekunzima. Lomhlaba abantu khona sekunzima. Sesibulala nathi nasodwa wona unempesa wona usekho. Lomhlaba abantu khona sekunzima. Lomhlaba abantu khona sekunzima. Sesibulala nathi nasodwa wona unempesa wona usekho. Babela abantu bakho somandla. Babela abantu bakho somandla. Awu babela abantu bakho somandla. Awu madoda saphilisana kanzima. Baba somandla thina abantu bakho sithwele kanzima. Baba somandla thina abantu bakho sithwele kanzima. Sibulala nasodwa Nkosi kulo umhlaba thina sithwele kanzima. Sesibulala nasodwa Nkosi kulo umhlaba thina sithwele kanzima. Sesibulala nasodwa Nkosi ngenxa yomona thina sithwele kanzima. Sesibulala nasodwa Nkosi ngenxa yomona thina sithwele kanzima. Baba somandla sicela uthele umusa kubantu bakho. Bona bayazi into abayenzayo. Baba somandla sicela uthele umusa kubantu bakho. Bona bayazi into abayenzayo. Ibulala abanye ngendlela enjena. Kodwa ubaba wethu osesulwini akayithandi lento eliyenzayo. Ngisho umdala wami madoda asiubanga umcimbi madala sibabili kuze kuyophuma ilanga. Bayabulalana abantu madoda ngendlela ezihlukahlukeneyo. Okungaqondakaliyo madoda ukuthi kusukaphi. Ungakho sicela umusa kaSomandla ukuthi uze lapha emhlabeni uhawukele incebo zakhe.
Awu madoda umhlaba waphenduka isodoma lengomola kuzo zonke izindawo. Abantu bayabulalana nje kungabi indaba zalutho yazi. Madoda lapha ngikhuluma amantombazana afana labo Samantha okushisha associate zolubo ayanda labo mamo madoda bathi hayi le ndaba yokubulalana phasi ngayo. Yeso sandile phansi kona lokho thuba leish bazoyizwa abangani bami ingoma madoda khuluma abangani bamafana labo Remsa oBrighton labo Brian madoda behamba nomalume wabo Joseph phansi khonale madoda ejinjela le ndawo ezifana la ubontobo sethu siyale esikumba Mphilisi lovumi isikhuze kanjalo bafana sesiyavalelwa nazo nice komaniji washa sesibulalana sodwa thina ngenxa yombona thina sithwele kanzima sesibulalana sodwa Nkosi kulo umhlaba thina sithwele kanzima Baba Somandla sicela uthele umusa kubantu bakho ubona bayazi into abayenza Baba Somandla sicela uthele umusa kubantu bakho bona bayazi lento abayenza
ezulwini akayithandi lento eliyenza. Nasi Mabuza Express lezi ndaba lalela uzwe. Lomhlaba abantu khona sekunzima, lomhlaba abantu khona sekunzima. Sesibulana nathi nasodwa, wona unempesa wona usekho. Lomhlaba abantu khona sekunzima, lomhlaba abantu khona sekunzima.